kumnu COVID-19 usapriang bat kumnu bania dai la dia na u. COVID-19 udah kunyang jingpang coronavirus baya bed badang temai badang sulap shen hubriu. Usapriang na uwe ubriu sya uwe pat lingbaki umbia ni khmut jong ubriu ubayo ya kani ke jingpang habu keren jurho ni senria. Kini ki umbia kila benhab ki khmut ni shintur jong ki briu ki badan hajan. Kini kimla ban her chengai hal air namar ke jingkhia ki her tang kuma shimita re bad hab no wood hakinur kinu ki benta. Dekini kada baka jingi bed para briu kerja habadan ke jingi kendu bajan. Ompala bentip hadu kanu por bau ni hunyang jingpang uim syabar na kamet ubriu. Nakata kadaw di ban penkuit man kapor khamtam ki jaka badan ki bayo yu ni jingpang COVID-19. La ban kata ya bun ki jaka daki kiti ki bau ni hunyang ula ban syong. Namar kata kerna bakta ki khmut shintur namar kiti jabo ki la ban ra i hunyang badrung syakamet jongpi. Habajerho ni senria atap ya kesentur bat khmut hapok tembutnya penan kam di disposable tissue. Anda ladap berat ki tisu batap ki jaka berat nyot. Kerukom babahatam banyada na kejing sapriang uni khunyang dai dak basai kiti man kepor dak sabon bat ko ni deki hanrop. Kani kan penyap yaki kenyang jingpang lada kidan hakti jongpi. Yada ilade bat kiwe nang jing sapriang COVID-19.